Tariki nyache mweri yo muwanja mutegeri wa Meru TV mbithikiria nkuwatwe ni ikindeto cha Meru TV muthenya ni wambita muthoni wa Kiriamana tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya muna kinya tuthiatira akisignet na Pang Meru TV kenda witana mbere na kuwatwa urachi ukarika akathetu ne Kameru ome ya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya akuru banjuri ncheke akuma county ya Meru ibachumirite na kumeneria bunene atungire barabethirite abakipingana na murandi yo wa Kagaru ya Raisa kaunti ya Meru bakiwa bonende iba kuwata mbaru mutaratara yuko na murandi yuno tigomba kwithira yukreta witina mbere a kaunti ya Meru kaitano kau bamenerete bunene ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua no ntubukuga nende nethirite akimeneria amurandi yuna nende kira kiubaria rene atindira ari thirikarine na ari umwe baromba kwithira bakiwata mbaru mirandi ya thirikari ndiye kuma ethirite akirwa na mirandi borite atongere ba Meru barabangi bethirite bakirwa na mirandi ya thirikari nene bethire baikirire kenda Meru hithire kigunika riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambe. Akuru banjuri ncheke batongerete ni mwandiki munene Josephat Murangiri ni bamenerete atongere abakuru wana wa Kibwa State Lodge Meru bakiuga boja njuri ncheke bari muostari na jwa mbere weta gukubia murandi jojo wa mwana wa Kibwa Golf na Kinya Airstrip mantu jara tukona jakendelea Meru juni neiji mantu jaja umatenete mantu jana arwa jaja imantu tuambeja State Lodge ja Airstrip na golf course imantu tuamberetie na Gachagua ale deputy president no twikite president kenda twenjuri ncheke na kuruba Meru kilaje forum tuita kuromba interview tukura Meru tukonda kunenkerwa level 6 city tuero interview bota bibi kwenda kana na ito etere turaromba twenjuri ncheke ngo ibadu torombete na ito sainete batu ture akoro banjuri woni sainete saini akweleo ne secretary general na program na operation saini chetu ilio ito torombere na ara to atarire tugwatanite atongeria ba Meru ponde ajumbe betu kiraje forum na njuri ncheke tutongeretie itwarombere na twarombere kikaro wona na president ni the former deputy president Rigathi Gachagua ni arabe thukirite wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na methika lentori bakiuga kagita bare thirikari mirandi jene ari na uguni indi kagita na gakani unto bare omya thirikari nikyo gitumi bakurwa nayo na bwana Gachagua wewe ngo kuwa etebati wokwa kuonyere ya akene nayo nikaba atutule tuweza tweno ko na makosa ariku na mukuru Gachagua atu encourage muno na atwira tumushwire kamunda gure yakwi na State Lodge ya twakaya mbori tweterete president yeja dayu Gachagua na ari ofisi na 2024 kirage turigarete muno ni atiki kugangana Gachagua ku mu ofisi ke kugangana medeka ku mu ofisi kato kuira wanasiasa barombe siasa na njirengi bakaroba siasa bakiurwa ga maendeleo ya Meru na utuweke turagira Meru kulingana na vision 2040 ya Meru ile ariru na Meru ponde ate Meru idresiti ne kwari ya Rais na nde uro kudura no kugwa ngana mono ndo mutuma no igitende dayo ito biboneka ekeja kudura mutuma akaona point no ndo babo mutuma akaona point no ndo igitine bia bikodizwa na aje udi president wetu tinto bie ageta bio intobini to twatigra Meru na twendelea bio na mantu jau na tuibatige siasa nyingi itudhidhiro bia to batikodhidhiro market yetu itwakerwe bila tukwenda batu in development no tukwenda kwa tugitatia tudhidhiro ki reporter Meru TV kuma gishigo bunge ke Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
no mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira ikinyanirite airekeria bamayani a factory ya Kionyo batongeretwe ni mbaendereba na kinyamu nini wa murwamiri wo gitonga mutuamiri ibachumirete na kumenera thirikari no tubwa kongela ugoti kire arimi bakimera kya mayani bakiwa nende ugoti bubu atumari bamayani bombe kuthira bakinyeleka na njira inene baili baba rombete thirikari ithire karandi na kwa ile ugoti bukenda batikitithiri arimi bamayani ugoti kenda kinyari bamayani ndira bari mamayani yobe thira bakiona gantu ribote mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma nawe mbaendereva mwerekithirio akithikia majani gya Kionyo akiaria na metha ya Nteto ya Meru TV nonenie kurega kunganirwa kwawe ni uria thirikari ithirite kiongera maugoti kiri urimi bwa majani kinyo keja kwithira ni betikiritwe ni watho. Thirikari ni yaretire levy no muthemba jwe goti nditi ugoti bura bwa kawaida wabwita ura tuye mogoti na levy iji ni umati levy iji rikire watho bwa Kenya in the sense that section 53 ya T Act ni ete minister wa urimi power ya ku riyogoti bung nonto bo tumika kiri itumibira kiabyo bikirikiri watho bung na minister power watho kuthithia levy eu itegu exceed 1%. 1% ni rekiri watho not exceeding. Yetura itumini not exceeding. Kwa uno tempanka 1%. Lakini bobo nande ekirite ibwa 0.8%. Ni untu kinya bugwati mbaru ni munini wawe gitonga mto Emeri uria ugite ria thirikari kuongera ugoti kiri urimi bwa kimera kia majani murigo juju nande jwithara jogicoka kiri arimi untu nande bwithirite bukinyiria bunene arimi bakimera giki para nande situation ni ureri na ura munturo gurathithagia mbeca iria kongera kendo mbogora majani jetu agacokeria murimi o ura mubiashara kana muntu orori kana muntu tractor buongera maguta ja diso we urathithagia kongaira ongera bei ira ni ecoga kiri we gutira geta hasara na ndi muguri o wetwo majani we gutira geta hasara kou ura kathithia akaongera mbeca ire are thirikari no acoke agite murimi ni aria kirigire ugite kinya bataraise thirikari ni thirite kya kinyamara gikinene ki murimi na kuga ngwataniro ya director Janthi Gurune ni bachuite ume bokuona bataraisa iria kethire kija kagita kareo na kinya nkurukiete thie murimi itugi yana subsidy kiri fertilizer mwaka juju iturigirite fertilizer mapema muno mweri yutu itite indi fertilizer ijitire ya through thirikari ire subsidy twetire tuona ira ni ucherera muno turi KTDA family tureta Nairobi turathia muchemano yumu mune yo director bonde ba Kenya turauga ituchokera twagura fertilizer tuingwa kinyethwa murimi no imuonere mbeca ire keguruntu nacio yeje chereri ure ukinya January ukinye gitaririku turita maketha muno na yaunde ndi example imwe iguchererwa miaka ikurukirite airi ndena mire kimaketha na nkurukie ya mwaki rungirie kumikiri miunde kwa kiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Iwe muno Jeff wagituma no ntubariboti una njira indi kuba mabaye kuru kumantere cia ntumburi irerekebe cia wandi gicigone mbunge akiaburi bachumirite na kumeneria bone na atongere barabathuri na kura akaunti ya Meru bakyo batabona akana batabaigwa kumenera bombere kwithira bakibanenkira kura kaite no koiboriti ura waringa wa Meru kawira Mwangaza kumba kwithira kireka gutambia ndoa na seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi akiuria atongere nende abethere bakigwatanire na kureta witina mbere kaunti ya Meru riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaiboni
Bamwe bekuru kuma Ntumburi ni bagutaririo ra kura cio ira baringa kaita ko kaita itiomba ni ubatete kinya nyuma ya kwethira bature inda kuringa kura bakiote mutongerio ra bathura na kura kinya ntura yo batete bagitariria mathina kathomba yarabona na barabara yumete kuma TM mwanka gwitia kibiritia kiu itura ikire twara mina kanyua stima ikuru ikiringanite batutona mikunjwe stima ende stima gikingi kia njote kio itwariri miaka 3 tutaketha gintu tukurukia ndene nchuku cietu na turikundi biekuru biria bicemanagia o mweri tukathithia table banking kenda tumba gwitethia ende itukuona gwitethia kuria tukwitethia tukunindi turingi njeki twina kinya dispensary riao ya thira ite ndawa ite na ithimi kinya thane kirwe stima itukwenda utethio kenda tutiga gwita kirwe cibitari kulukia kurubani bameneretio wari ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza bakiwa kinya nyuma ya kwithira umite Ntumburi ati batethetie gitumi bamurombete kwebana na siasa cia kumeneria seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi tumi baurite Kathuri kuliunga Ntumburi no batethia tena wasiwasi gitumi ne baba muthurite na kura Kawira natigane na Kathuri Murungi natigane na ngavana kenda bomba gwita ngugi enda kura 2027 yerio Kawira Mwangaza imutori wetu ari agakite ende utemendere watuthithire no tobutwa na kinya bomu ari ta kiugo ora atethetie Ntumburi no renjete ithima nae na gweke thimenja Ntumburi kinya yakoro bango kwe bacemanie nabo kuri utethio ba Kawira tuona guku na ndi turira Kawira atiri na kireki kaba Kathuri Murungi ete na mbere na utongerie na tutongerie Meru bwega Kawira imutori wetu aja itwa mwendete turamuthura ataremere bacio roe Kathuri tukuthondekerwo o mungwanano Kathuri wetu to mungwanano Kathuri wetu no maendeleo. Ripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wa Laiboni. Iwe ya muna mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Laiboni kumanterechia bure nontu boriboti na njira ikinyanirite mubunge bageshiko mbunge agetiania istimpro wa buri na chumirite na kuria tongere bendere baitumira bweya akigina ke NGCDF kenda kuguna akari na nkuruki bareke kumba kwithira bagitumira ambe chaika na amurandi kumba kwithira bakiringa na yuo siasa untubura botumite akagwa mbeche icyumba kwithira chikena nkiro kenda gukiri oturo bwakari iba ntere mwanya nende aureti atongere kumba kwithira bakimenyera mbeche ina utiri ichutetheria tubarwa mbere kwithira abakibaringira kura kaite no kawara wete atongere batibati anende kwaniro imbeche ya kendi babati kumba kwithira bagichwa ntere mwanya na rabo bakwithira abakiona mbeche cha kuongela ikenda utira karibeshi gombunge bio iba kwithira bakigunika na njira enene ene riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Adams Muturia wa Thirinja we kitheno kwenda antu bakwenda mantu yaku ya thitindene kunzuzi yeku kana kaunti yeku iyo ya kuveterana yokononia for example ya Mpuru General Kiumeru uni antu batiane bamburia chiuria mwaka 2027 bamburia Mpuru ni mbibio uwe uziriti antu batiane na 10 years CDF ya Meru County kana Kenya kana Tigania East CDF uwe muyumbe akwera ngwaga kirasi kwa kandometri kwa viambi hapana uwe muyumbe wa North Menti uwe muyumbe wa South Menti uwe muyumbe wa Tigania East na Tigania West na Gembe Central na Gembe North na Buri na Central ugeya kuria CDF uni garanti uradha na sapotari dirikare uradha tami sapoti lazima ikuwa sheria na mwaka yeye tuendo tuwanie uoni mbiwa kutha kumakethirikari we mujumbi ni mbiula vete kumakethirikari warairi kuma central government wayana sionde na ntabaku we wonda kila kilavya umura no inda yana masari hapana inda endometry hapana biu on there CDF kaburi akaraure miaka 24 tuonie kimweyo ngakumbo kuvetera kendo shukiri turaku 24 years tukaile tukana imuri aliko mutewa tuya kendo bai atuletera munguro kiri munguro tuye kiliga tirau ndene 10 years miaka 10
nankwaria atugetera kirathi na tugetera kirakuva kuma kithirikari ria inde national government central government alobe national bawe areta ndene ya area tore Muthara utire tore Karama utire tore Gĩũchwa utire Mikindori utire awem tuye kabea tomurakia mbasare akwa ndande tomuria kirathi ndande tomuria bi ndande utedio poye mpuru uwempuru re no kato sokia awori watu watera kirathi watu watera mbasare fund watu watera anything ni bibio kimwa kunko kumbo kuvetera bare woni bampa kura shenu myunde athinga athanja kitharene borehe taito ndindi 40,000 mbore bampa kura shenu KMTC nene tigane central tigane east Muthara ndirakira kaita kururwa bampa kura shenu a peace post center utiala ntoende na Kenya Kilimanjaro ndiraka bampa kura shenu affordable houses ichiwa konda na Gĩũchwa bampa kura shenu ndaga tiania into two watu ko tiania central na tigania east Mikindori kiandika tiania west yanga luko pakiandika na photo wa police tunaandika 80 bampa kura shenu barabara ya Tananto weta Mwanga Mulika inalami bampa kura shenu ndiraka nyumba ya headquarters ya police headquarters ya DC bampa kura shenu barabara ya Mikindori kunati kativine round orende wakwa bampa kura shenu TTI Technical Training Institute toma graduation zaidi ndami yake bampa kura shenu by affordable hostels ichi wakwa ndene iriera ngomba kandi komba loi ngomba antobeto ake akwethera mwekuru akugya kana awonkia akugya matha awonkia kainga waloi kana ingawa ibondo kwa robwera antobement weborea wacho kana la kwenu muyumba campaign ya kirathi muyumba campaign project ile itasio bombikera wabwe kila tumeta atumosana president na ndipite president atumechore abwe nimbi akuvire kirebo areta akora kirazi bamura tuenda relation yaku na president edwa yangu ya basi ya sente Massimo orende antobetu edwa tuna barabara wetu KK mwethe ike ya Mwanga Mikindori House ya torau ina contractor tuna barabara ya Karama Mbaranga kazi round orende ine tenda tuna edwa tuna koti wakira Mikindori ambora mantu twakira Mikindori orende nyanji bako yakuo edwa yao tuna Unduma Center edwa tuna ofisi ya registry ndezi na mbavi certificate ngomba loya ndobeto Ivaya muno mwandiki wetu wanda tunontu bori boti na njira ende kuwa kariba wandi ya nyaki bachumirite na kumba kwithira bakimeneria bunene aba MCA wo kinywa muna bakiwa kumabara muthura atithirite akibaretera weti na mbere bakimburomba nende antukuiriti arete nyumetu kinya kithurano ne kinene kya 2027 ethira gicumire na mpwe na utira no bakinyiria maendeleo kenda bona kithira bakambuchokia kaita kakuringa kura gakinya riboti mwandiki wetu wanda to muri MC Mwitonga Oni kinge kirankoraramikira kie mwecimu akinywa muna ibarabara yetu tire mwecimu akinywa muna kinyaga kwa tuthurite tafadhali ntuko witigera ntuko inkai utijo tiginya twitira barabara tutekurikana irayo uno mbombo muria no ntuko chaku jikothira no kana inyoga itie guru inyoga na manthe kinyoga itie guru buru ego tukaro gokona tugakiria nchore twakiria mbiribiri mwanka kichokwana no peo kinywa muna no peo inyoga itie guru ukaenda nyumbani bau ne akariba ndurumo ile indene ya Nyaki East na teni nkuga ibo bakuga inde thine ria beneyo ibachonete ya bonka mwankira u mutegeri mwende ugategera no gucionera thina iria akariba ndurumo bakumba kwithirwo bakiria aria kungwa na ndi ugategera ije indaracha itikarija ndaracha tijanjira ya gwita kioro tijanjira ya gwita kwa ng'ombe na ndi thaiji ugategera no gucionera uria yombete kwithirwo imathai mukuruja uria ukuga na mathina ja mwiri ati kumba kinya gwita ungi no mugwete njara ni uria unikire kuguru o aja na aromba kwithirwo agikirwa chuma indi amona bu utongoria buria burio butionaga ona butitegaira unikire kuguru andara chene
aya mwesimiwa Kinyua Muna ambikia cibitare tambikia Doctors Brasa ewe ta Doctors Brasa ambikia nao kantere nao ambere nsirira ngarama eko wekirwa kuguru cuma ndeta wa ngiri 120 wekirwa cuma kuguru kuku ngiri 120 no ndeta wa cibitare ambere nsirunga mena ngarama ciakwa au ni antige anta cibitare onto bwanda se to jitagia ndara se nda uri mugoko aya kuma riu ataja methiria kairi ore tigiro no unya thai kai ata medipea no tukuga tutongerwe munene no mwekoro kwenda giteto ambu atu twamwa lakini no atwitire ngugibu thongi na ngugibatere batu turuga James munene twi tukwenda ututongeria ujo tuthithirie ndaraceji twi kwa kura nyawengwa ututhirie nyawengwa tubaku no bakune no bakunira bagito kwa kura tuterie munene tuthithirie ndaraca na twi kura twagitata twakwa ena ciakwa cia barabara twijaira kindaraca kiga kuma ndurumo kunira gwetu na kirimetune muna inetirana no twirite atuthithiria kio jagoni kwanja mbuna ira na na maromba ndo nkaga mto mbunia bumeta biashara ile ciakwa ntiuna ndara ndabwa ndurumo turenda ro kuona agatuthiria barabara ndaraceje ya tuthithirie tumwe kura kuri ibokira inya kunira no kana nandi ugeta ukona muntu emwerete ndeje kana ongia rongo ruria kenda umba ikugita atia ikunira au ni ugwabura bukwithirwa buri au ko kuthugania ni ugwati buri kuburio kiria ngigutuma ekuru no mwaka bende gwetanira ekuru no betanire no tunande nthiguru ni ethukire womba kwithira antu au barete into biao we mwekuru nandi ukaigwe nyo kuringwa ndiru jine ru na mantu jangi ja mathuku utegu athithetie utegu makuthithetwe ko twarie mabu utegu kuthithetwe antu au ikuthuki buru marieta yakambeta walusekanario wa imenti kankori ina MCA yetere wandaraca eje no ntukinya twakorokera akatukira ukoroka kinya bikibiki yongo etitera kinya ntu bongo ithina kinya mwakoro akethira aritogi atomba kunirwo ndaraca ene katukoria itobu bwebwa bweno tethio ibuto tethio tethio bampwe nikenda tomba ukorokera ndaraca ene bugaga kwenu kwithina indi akariba Nyakisti nibo bena thina nundu kwao ona nkunkuni kaigukunura sonda thina akuru batimenya kugitira ndaraca ene umwenwe ona mwekuru no yagakurukira au ni aere mwekuru antu baba ingi Mbeta MC Mwitonga Meru TV Ibeya muna mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no tuboriboti una njira ikinyanileti kilokete ndeka 20 na yela kinyuma tha mwanja asia muthenya kumba kwithira sirwa matariki nya cia mweri wa mwanja mwakeno yoturi wa 2026 ani wa Mbita Muthoni wa Kiramana na gucukire nkatho no tubakona kanya kaututhiatira kindeto cha Meru TV muthenya